Paris, here I come. Menin baru sih kelemnya. Tahu semua orang Sam, tahu cip Delhi. Hi everyone. Sedang ni mengasni Balingkong Banjar sa EWC Esport World Cup 2026 France kebanlong apa dis. So tenang fresh tom berkata ingin aku alat ban represent ban ini stage for France nagalian jong ni ke jubilan Divine Esports hopefully seperti baru ini players ke jongi baju lekai PUBG, BGMI, Mobile Legend baru ke gaming ke baju lekai kamtam kena school kena kelas tapi kuat bantip kalau kumnu apa World Cup nagalian jonga ayo kalat menimi satai kala invite na satai hidup kumju bangin late present ban sulit pet ya World Cup kalau kumnu ki ada nyo kini ki idea ki bakmai insawan rasa ni juga juga for nagalian jubilan Divine Esports ke persang ban tur sa sarkar nakapos ko for ban ikran halor ka jing sna policy pemai nakabantay ni esports player no kani dikasih ng Balingkong balik sa kajing poy kajonga nakabantay ka jubilan Divine Esports atay ang yo lat kuno berwan ra kajing le pemai sa ni kajongi karban scam mana kali jong pidu pinanya ibut ay kabangan dan chatay timata kasing nang mi na portion long dewan kan yards for Delhi kan sa shim ka flight la shime step and then to Abu Dhabi direct for Paris minsan lang i-follow ma thank you very much Mawan Chan and please sa persang ma ya Sibun pang hadap tayo mo bye safe journey ta ya di para fan ni ru ma eta apoy check in kami sa check in ngadang ong mene ba nga so comment ha ba nga ulit nakabda ka e-sport jong kami kahalian sa tay te present sulit mi mene kai ni so sino pat ya porbang jong ka abad ong ni airport kimsha ka ta buhe palat hana ki ong aku nga haban burong ta kami lay hopefully matang nang don airport na adoption tiket na adoption may na passport te sabang shoe ni sige get size kada nang hajan ni tay so ajan for mo poi kloy manes mo poi slam mantang poi kloy plat hopefully bagan la poi satay kami tia su min mit lang khlang rip ma swangi no gandong dong ba ngin net dong imay ngin net sor kamu kende no kamu tete ngin tia su te sin Balingkong mo kasin ng Balingkong kadang ko story jong ba JJ kadang ko ipat bang pulya man siya kasin ng Balingkong may abler mahal pumantay la di ru mas mo ba ahap lang aju terus story akot judho ka barim kan mau keteng sentiu geranap aso sentiu geranap ko so kelas mo kelas 12 na apply kada ka story ka debit pangasin ng Balingkong jong ba JJ ngaru menin kami kaji aku tu dengan kasin ng Balingkong karang aju song flight man kapon song plane man kapon leng India ada internasional kan dari kesini Balingkong yawan menin baru sih klaim tia ngapet marwai ngai itu kena marwai teks kelmar ya nur bang klaim tia bang aku kuat pala bandai kita kasih stage Paris kan hopefully apa chatai kan nang rasa tenat kan dai dengan tong supoi kat ko expectation ng Superman bahkan long bahkan kamso tenat toh ya melapoy siya fight mentahan siyang nganwat bam siya sa tangan
Had up your flight ticket. I'm on my way to gate 5. 4:15 departure. Our boarding time 4:15. Ya. Ngam tip ngalung excited mah. Na perkat ya kan ika. Jing let jong ngam. Aslo kumba nomor bompak Jumat no menuru karena di kasin ingkong masih invite. Jangan snow syuai beri pasti apa gitu. Ani masuk kumba kitang I mean like snow comment karena di kasin ingkong Jumat no menuru. Option dengan pas ini. Kimsa ini power bank no palat 64 net 60,000 Kimsa Watching for flight very excited and they mentau penai ini penai ma sedap senami pa dalam sistem mesti dilakukan Asia nggak asyong flight kemni akan mau balik kai lang badi masun kai entah dan show dan ini juga snow bang takam berbangan galet yang namanya lihat sini is shwa bande is ndap snem klan pangan ala i ber 1 point no I wish not I wish nangit I believe my fans sesarong di for pinit kai sa Goa masuan kai di storm no yo cancer dan layo cancer sumar dan tsunami klam ha ban tau banai dia sing banai bagi hello saklat no la ni siap kong niki so ba ni jika pu ko bai pai na kat ban na ban song line na ban sang nama tamat mana jama boto ai kana ko kuat teman Pasubha makan seseorang email di bulan ito ini lang ikaw magiging buwan yung habang bangin nang ima patay ka doon ganong rin ng lese di man takalihin na matagi players iba buwan ko sila kain ng patang yung jongi Alex sa tayo ito ha kung bok ibalon yung awan ra keke hijing tip o company akwe DP Sports thing sa continue apply được qua chân khi các tôi clear ra xin nhé đi clear ra okay kasi pang sa mino kan po nyo ba kan mix san ba ni kan po po dari nyo ba jadi siya ka flight nga balik pa rin sila ka din ha tu kadu assignment step aman niya no abuk paklay tiket ya voice step ba nilai all the best. अपनी यात्रा को शीघ्र शुरू करने के लिए आप अपने बड़े dah kakam jatuh cầm dịch tụ ada song hi than ada yang hi than sana ka pentelun hi ini teng smart Paris here I come ma Delhi te kami tenan Delhi te compare airport last time mangawan hang ni kena khu jadu data maswa bandek teng hananga jual penkuat jadul airline semangat ni tu jumlin bisa tay banong ni kana ka banlek dapat kuat lam tak kuat lupa hi kata ada experience mengamat di Delhi good thing apa airport Delhi harin balami asu biye nomor jenglong ni khasi tingin ban kan jing sngau banong hari pa kana no pat kuat ma shwa banlek kamu banai ba sha wa ja no pat tu nong trai
นี่ก็ได้ experience ก็ว่าngam chu pat chu lap jing ngam kam dai makan no ko no no rai experience ba mai thang teng long kam chu ya hap ka culture ka ni la same ba so fair but then they delete bas Delhi airport compare ni kawai airport ang mga ni tanan pa rin po Bangalore Bangalore siya bakaran ru masaya kasi Etihad flight Paris, that's all. It's a dream come true. Ada trace tom harus kata persang menit trace tom harus perlok yolat hi banyak lek mentah balik present satai itu kisah lah kena baju elak kai kali jemput dalam video kam tip pang di e-sports pensi elak kai saat nak phone kam dan jing mentoi kam dan jemput di hoki bai mai pa jong hi ke sedom sebitar hi konsep kapor nak lihat jonga kum samlah nak lawan wat nanti kum lo ban connect begini ki beri mana bar mau jadi company bahaya hopefully one pai na din hadin ng tay ninyo ikan dua tayo let's say katu di company mah bulan jing duai kam dai tam ta jong asimet ni jong ni jubilan di wine sports ndai kan delang ya baro kajela Meghalaya hi berkawai maybe ladang ila le dot isi berkawai ngin yo ha thong ka bagla thumu tong ngan sei pej pan ni squad ke ka bang second dua seperti ini na sudah exchange visa currency na India saka euro tama dapat bisa jong asu kumba ka i klot bor pan dai dalayo ya visa ji we lei bum kop kata tama ka hedor nongum no kaliang sibun ayo sang ini ikam kai don tinggi yut hi la jadi itu gambar ada bam steo arteo pendap adan po airport jongka U terminal 3 airport Delhi asa shim dengan flight lai sai kasni na nangin Delhi sha Abu Dhabi te ngan apa la sai man step nang niru te nang tapat la sai ru kasni ngan poi kloy Abu Dhabi ngan poi hi man step kum tu te nyo baje hi ngan poi and then nang tei yang sa shim yang flight adu architect man sngi ai ban direct po Paris te guys share dan subscribe like nak pa bantu jeliu comment pan jengmut ke bang ya yo let's say nang ni sakmat itu di players ki jongi bra galat ki banne chabar kinang yo jengmut shoot kili nanga kan sabatai it's good ma to show ma ong sam to chit Delhi भारतीय हाथी हमारे विकासशील और परंपरा से जुड़े विशाल देश का प्रतीक है ani aduna te pule hindi menta aduna pi lasang telot ke hindi ru macam sarang kam step menta de aduna ini pule dia nice spot ni pi ni ka view terminal 3 ni sami hapan kam charge hapan kam ni kana hapan kam so many thing makan le ini landing go via Etihad to Abu Dhabi. That's my plan. Until then, see you tomorrow. Day 1 complete. In up your flight at Lasham step. Then sampai cepat. Seperti ini pada wika bentah saya semua. Boleh syukur na everybody. Love you.